inote y'ijana koko baba we nibihe bibi koko biriho Yesu kandeba akantu naguramo ye baba we bega butike iyi butike kuko ari umuntu ugarara abakira ajya abona ura yamandaza umuntu mukora zamuhindura bibirindaza amaye ariko nayubona n'ubundi nayubona rwose ariko sundi amahirwe ngize ko narubundi ari nyatoye kandi hano nakarira n'ubundi Imana imbabare ntagire ununsa funka sha reka nze ndirye naye ndariha rwose inda nayimaze iminsi narya kubera no covid ariko wari ndazi ndakurya mwe biteye ubwoba what nayimaze iminsi narya bari bakaba kumva akoze gucindiriza n'amazi ndajya gusaba abaturage ariko nibagiye ko ahantu nicaye ariko ni cya kigenzi cyane kigirinda ubwo wasanga kize kikansa wahindura ubu kunyikangasha isa naza ndagata abaye iki ntacyo je n'ibicuri murarya ntacyo aya baretse sha aya ibyo muramisha kabisa ibiyese aya mbwira neza ibihe banzo mbwira warase kangara amandazi mwana amandazi isavuye he aya baretse iki ni igipapuro barwanya n'icyo dosime urumva nuko cyakima niba dosime niba ari kwicara mbwira neza icara pe none se ngo bimeze gute umva rero ngubwire mana usibye yenda kumbere cyase ufite irindazi oya umva suku kubesha pe irindazi rano ngubeshya ndarifite ariko ngize amahirwe noragura 100 sibyo nanjye igifu cyanyishe rwose umva inzara rimeze nabi covid rwose isigaye imeze nabi ese basikamanze ngo baze mwana kubumbya none kumwe ngo na madokima bakwandikiye ubusanga ari amadokima kubindazi nyine nagara amadokima ariko ni irindazi bamaye nanjye bamaye gatoya hako sinzi niba ira butiki igira abakiriya nari ngaba basimba bano akantu gato umva reka nkwereke kumeze nabi umva giye kugwa akantu gatoya do nanjye nirindazi ritoya rwose nayo maze kuriryaho gatoya sibyo ndagwa akantu gatoya rwose kame pe akira mana usaka akantu ko kari bumaze umura nukubesha besha igifu nukubesha besha igifu nukubesha munda no naye ndajya kanga ariko amandazi ananigana mani no kubanigana atumanje ngambe kana amajije pe hanga ushaka amakani umva reka nzumubwire angaka ndakaye ko It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Hey! Yaba nk'ikintu cyose ubunere kandi uzi ko ngiye wa maka. Nakunya guhereza nta kintu ndi buguhereza. Ni twe inshuti se? Kandi nje nanagukunda. Ngutari ikintu se kugira ngo byame basi. Nkubitiri. Wande. Buranca kai. Ngomurati. Buranca kai. Ayarija. Salama ngombe. Kabisa. Umva, ikintu ngenje kubasaba. Umva. Nishimiye kubashimira. Thanks for watching. Umva, nibyo. Niba rwose ino video rwose yabashimishije, mwibuke gukanda like and share and subscribe. Umva, ka kantu ka hano. Aha ngaha rwose. Nibyo. Mugakande rwose umva ndabashishikariza kuba rwose twatera berekanye namwe rwose ndabafasha urumva siko bimeze ra kabisa.